kublai shibun phi iwai pe iwai iba pe ya kanika video ka ba menta kasi te hangne ngin pe ya ki mobile company ke ba ya ya ba hapo kar India bat ki bomdai napo kar China kita gi mobile company ki langkom ni harum paningkong kade kan Nokia baar kade ka Samsung kade ka company ka bawan napo ka South Korea balai kade ka Apples kadai ka company ka bawan na po United States of America basaw kawan ka Google ru kadai ka company ka bawan na po ka United States of America basan kadai ka Sony ka company Sony kadai ka company ka bawan na po ka Japan HTC bat Asus kidai ki company ki bawan na po Taiwan kini kedai ki company ki bayaje bah hapo kari India bat ki Bombay ki basna hapo kari India lani napo kari China te khanjat ni nepe je ki shipho tali ki mobile company ki blasna lani penmi da kari India bat kita ki mobile company ki longkom ni harum banengkong kadai ka company Zolo baar kawan ka Lava balai ka Micromax basaw ka Carbon basan ka Intex Bandriu ka Jio, bahnyau ka Eyeball, bapra ka Spice, bakhandai ka Swipe, ba Shipho ka de ka Cellcon Company. Kini ke de ki Shipho tali ki company ki blashna hapo kari India. Te kato ka ne ki company ki badai napo kari China, bat ki baya yau bah hapo kari India ki longkom ni harum. Wai ka de ka Xiaomi, baar ka Oppo, balai ka Realme, basaw ka OnePlus, basan ka Vivo, Bandriu ka Lenovo, bahnyau ka Motorola, bapra ka deka Tecno, bakhandai ka deka Infinix, bashipho ka deka Huawei. Kini ka deki shipho tali ke mobile company ki baya jabaha hapo kari India. Titang kini lada pikwa bandom tit shu yakitiar ki badai na po kari China, sngop ha ban tit no yaki Nokia, ki Samsung, ki Apples, ki HTC, bat ki company ki badai bat ki blak penmi da kari India. Titang kini kublai shibun.